Besedu pod nazivom Protavasa i naši dani na 11. danima Protavase govorit će direktor Gradske biblioteke Pančevo, Dejan Boslić. Časni oci, dame i gospodo, poštovani prijatelji, braćo i sestre, pomaže Bog. O životu, svetu i ljudima može se učiti na razne načine. Putem usmene ili pisane pouke. Znanje se kraćim putem otkriva posredstvom samostalnog pisanog truda ili, ako se pođe onim okolnijim stazama iznuđenog razmišljanja, onda posredstvom grešaka, svojih ili tuđih. Samo retki od nas imaju talenat da ličnim primjerom nelicemerno svedoče o istinama, umećima i veštinama koje sami pominju i preporučuju. Ali takođe, ništa manje retki nisu ni oni koji umeju da prepoznaju značaj autentičnog svedočanstva i sjaj ličnog primjera istinskih vrednosti. Lični primjer uvek odjekuje neuporedivo jače i čuje se dalje, čak i od najbriljantnije pouke, usmene ili pisane, jer je prikazan i živ. A samo slovo, koliko god ono genijalno bilo, u svojoj prvobitnoj zamisli, nepretočeno u vidljivo i upitljivo delo ostaje slabašno i osuđeno na nestajanje u tamnim dubinama demagoške magle. Lični primjer je ujedno i najbolji putokaz kako napredovati na putu, dovoljno oprezno da bi se uspešno izbegle sve zamke, starih i novih grešaka. A lični primjer se najbolje čita između redova. Nakon svega napisanog ili izrečenog, kao pojedinačan slučaj ili prepoznavanjem ukupnog smisla na osnovu sagledane celine nečijeg života, samo pod pretpostavkom da su čitaoci raspoloženi i dovoljno lični takvom zadatku. Lični primjer ili uzor tako zrači daleko prostorom i dugo kroz vreme, sve do naših dana i dalje u večnost. A svima nama je povremeno u većoj ili manjoj meri potreban podstrek nečijeg ličnog primjera za pouku i osnaženje. Svima nama je u krajnjoj liniji potreban čovek za ugled, kao oslonac i prosvetljenje. Govoriti o Protavasi Živkoviću, pukim nabranjem biografskih podataka, predstavljalo bi ozbiljan rizik od ponavljanja mnogo puta pominjanog. Svi mi, ili barem većina od nas, zna da je bio po obrazovanju pravnik i bogoslov, po vokaciji sveštenik Grota, po moralnom i estetskom izboru rodoljubiv javni delatnik i kulturni poslenik osobite širine i kanadovskih senzibiliteta, po nadahnuću pesnik retke hrabrosti, po ljubavi prema životu odani muž i posvećeni, ali nažalost nespokojni otac porodice. Kao savremenik Branka Radičevića, autor je besmrtnih stihova. Rado ide Srbin u vojnike, gde zelene bere lovorike, borba njemu zabava je draga, još milije sakrušiti vraga. Red tubirskog kova poneseno je pevao. Ah, kad tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja, mada krasom i divotom ko danica zvezda sja. Ali sve to već vrlo dobro znamo. Ono, međutim, o čemu se nije previše govorilo kada je reč o Protavasi, je divna i retka sveza njegovih talenata i darova koji pojedinačno, ali i svi zajedno u sprezi, kao buket vazda svežeg poljskog cveća, privlače pažnju i u naše dane. I opominju. Može se čak reći da je upravo Protavasa čitavim nizom opštih psiholoških momenata, širinom svog trudoljublja, iskrenim pregalaštvom na mnogim poljima, težinom svojih misaonih i osjećajnih dilema, kao i dubinom proživljenog razočaranja i patnje, ostao vazda aktuelan. Pa samim tim i naš bliski, savremeni, kao i mi ovde, jednim drugima sada. U poznatoj evanđelskoj alegoriji o talentima pominje se neki gospodar koji je razdelio blago svojim slugama.
Jednom dade 5 talenata, drugome 2, a trećem 1. Prvi je radio s tim što je dobio i zaradio još 5, drugi je također udvostručio svoj dar, a treći je, budući maloveran i pasivan, odlučio da svoj dar zakopa u zemlju, na sigurno, plašeći se da ne izgubi to malo što je dobio, čime bi zasigurno razgnevio svog strogog, kako je verovao, gospodara. Ipak, desilo se upravo ono čega se pribojavao. Druga dvojica sluga koja su umnožila povereno im blago su nagrađena, a ovom trećem je oduzeto i to najmanje što je imao. Rečeno mu je da je lenji zao, te je na kraju osuđen i oteran, dok je njegov talant dat onom prvom koji je imao najviše. Naravno, ovdje je potpuno nebitno koliko je ko dobio, već šta je potom uradio i kakvim se ko pokazao. Kažnjeni sluga nije uradio ništa. Ne zbog nekakvog urođenog opreza, već zato što je u suštini prezreo darovani mu talant i sa ohološću odbio da ga primi. Kao nezahvalan, hladnokrvno je ignorisao ukazano mu poverenje i ne samo da nije oplodio dati mu talant, već i najgrublje zanemario zadatu mu obavezu. Da je bilo kako drugčije postupio, moglo se desiti da u najgorem slučaju izgubi i ono malo što mu je dato, ali bi ga to suočilo ne samo sa gospodarem, nego i sa samim sobom. No, u toj tački samospoznaje neuporedivo više bi dobio. Avaj ovako, on je pokušao da pobegne i od poverenog talanta, i od gospodara, ali i od samoga sebe. Ispostavilo se da ga je to povlačenje pred izazovom i najskuplje koštalo. Pobegao je od bremena odgovornosti, no time je samo protraćio svu svoju slobodu. Pobegavši od slobode, odrekao se i sopstvenog života, jer jedno bez drugoga ne ide. Nasuprot tome, krotki Protavasa je nama za uzor, kao dostojni posjednik mnogih talenata i darova, ukupnim zbirom svojih dela i postignuća, odvažno demonstrirao hrabrost neophodnu za hvatanje u koštac sa raznovrsnim iskušenjima i životnim nedaćama. Bilo da se radi o svešteničkoj službi, o društvenom angažmanu, umetničkom stvaralaštvu ili o porodici. Još kao mladi par čistog srca i smednog duha, predajući se bez rezerve crkvi i službi Bogu, preispitivao se koji se to raniji sveštenik sa većom dikom i ponosom na stepene dostojanstva svoga popeva. U pravom trenutku, angažovano i bez zazora, ispisuje poznatu pesmu. Orao klikće sa visine, nanj ozdole kerću cine, ni brigete sivi tiću, mi smo s tobom miletiću. Kao blagodarni sin obraća se svom voljenom ocu na njegov imendan rečima: ti koji danas slaviš dan imena milog svog, oče dobri, primi rado iskren pozdrav čeda svog. Javno opominje pomodare tadašnje, mada bi se i Skorevići naših dana mogli prepoznati u njegovim rečima. Kako petak crni nastaje, ludost svetska s njim prestaje, starost preti novca nema, otuđim se plotom brema, zalud lelek suze kap kad prosjački stižeš tako. Čitanjem Protavasinog životopisa, pomnim ili makar netimičnim, nemoguće je ne uvidjeti kontinuiranu volju njegovu da se u svim prilikama i teškoćama koje svakodnevno isprsavaju, danas podjednako kao i nekada, uprkos nezamislivom razvoju tehnike i mnogih pomoćnih praktičnih veština, unosi celo biće i ulaže ogroman trud u prevazilaženje svakovrsnih prepreka. Ako je pitanje u vezi sa radom u pančevačkom i pozorišnom društvu, ako se radi o izazovima parohijskog službovanja, ako pominjemo burna revolucionarna previranja s polovine pretprošlog veka, ili potonje Vasino učešće na saborima u redovima Narodne stranke, ili, ako je reč o sagledavanju sasvim izvesnih porodičnih lomova, Protavasu je u svakoj situaciji odlikovalo smirenje, velika sabranost uma i spremnost da svakom problemu nađe najprikladnije rješenje. Na čitavo obilje talenata i darova kojima je bio izdašno obasut, Protavasa je neštedice ulagao neuporedivo veći trud da u mnogim
često put nepovezivim poslovima, uvek pažljivo razveže mnoge i premnoge čvorove, nikada na nečiji uštrb, a stalno držeći u pameti opšti narodni interes kao zvezdu vodilju. I danas bi se malo ko mogao pohvaliti takvim opsegom uspešnog delovanja, ali umešnošću da na takvoj širini životnog fronta očuva poredak ličnih snaga i održi nesmetani pravac nastupanja u sučeljavanju sa najozbiljnijim pitanjima. Kako god poimali talante kao pečat dara duha svetoga ili samo kao sumu genetskih predispozicija, na Protavasinom primjeru lako uviđamo silu i dalekosežnost sinergije ili udvojenog dejstva, s jedne strane datih ili urođenih duševnih moći i s druge nemerljivog samopregornog ličnog truda. Ipak, da bismo i u naše dane osvestili ovu tajnu delotvornosti svih ljudskih namera i napora, ne smijemo gubiti iz vida bitnu stvar koju je Protavasa i tekako dobro znao, a to je suštinska ideja podstrekač ili motiv svih naših tema. Za Protavasu nije bilo ni trunke nedoumice u pogledu smisla koji nas pokreće i vodi. On je bio svestan da samo čisto srce, preispunjeno ljubavi, može imati dovoljno one presudne snage kojom ćemo se pridizati kada posrnemo i ustajati kada padnemo. I bio je svestan istine koju je tako ubedljivo skoro pola veka nakon njegove smrti izrekao sveti Nektarije Eginski, a to je da čovjek počinje da stari ne onda kada mu pobeli kosa, nego onda kada mu pocrni srce. Zato je Protavasa i u naše dane tako ubedljiv, tako blizak i aktuelan i s one strane sedokos, ali večno mlad. Naš savrednik. Tako i mi, svako pojedinačno, ali i kao društvo, nikada ne smemo izgubiti iz vida onu meru čovečnosti koja nam je postavljena kao donja granica svih naših stremljenja. Jer po rečima mudroga Davida al-Baharija, onaj ko jednom sklizne ispod granica ljudskosti, uvek će moći da sklizne još niže. U ime te i takve čovečnosti, držane čistim srcem, mi imamo moralnu obavezu da, taman kao i Protavasa, sve naše postupke i dela merimo merom ljubavi koja kuraži i usvešćuje, žrtvujući celo svoje biće bez ostatka cilju postavljenom pred nama. Pa, ako zabasamo u sferu neizbežne i tudarljive politike, čuvajmo se samoživosti i hipokrizije toliko mučne našem duhu danas. Ako pak gradimo porodicu, činimo to brižno i sa razumevanjem i potpunim saosećanjem prema rođenju. Ako se umetnički izražavamo, onda stvarajmo primenjujući svet lepotom, a ne zbunjujući ga okolim hermetizmom. I tako budimo jedni drugima na službi kao podrška, a ne na teret, pa da bližnjeg nasamarujemo i klevećemo radi prolaznog ćara. Jer ako smo i nedorasli nečemu po količini našeg truda, gospodar, pa bio on shvaćen samo kao savest pojedinca ili kolektivni nesvesni ili kao Gospod Bog će nam reći: u malom si mi veran bio, nad mnogom ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svoga. Jer svakome ko ima, daće mu se i preteći će. Hvala.